Nawe ziyuyu kindu kile kitumawona atongoi maitho kumana kindu gitawa yes sir ni mindo yesu ni maundu azuma ibela isu ndio ama maitho kumana yes sir no gokia kwanza tu privilege to loko kwana lakini asia kama kuneno kweli kila kiwacha ange akutalila kwa natioki ilasi yaye andala newe ni bela ina nande kwelila asiba kineto ba azimu atongela tekwe yes zimu atongela tukwenda yona magoti maito azo yamakatiba ena muntu yaye bayikwendeka qualification yake so muntu ekamutongo emoto tokungetina thambi na emoto balucha emoto balucha wisi you na kuye dhino la munene ndakipenda kitali we baba lakini ndanena wau ndatona kwetako yesu kunenga na morali openly kana physical open bantu kingangane ama nike within ni example ya kudhudia siana kusoma nukutha ndesikie nungwatia onela twathiku ya mauthaithine na professor bu doctor ikindu ai maikethania MCA no kwizokethania ona baka kethania we mpaka nungi wabalukia utathania kibila tona mheshimiwa ba onela kule yaya no lione ndeno ndukunga manene lakini yu no wene buzo ya nena mbe wandu so yu asune mama ile kwitha me examples ya udhudia ndo kusoma so no sebe atu na atongo ona level yesi amashinani wasomuke no motivation kwa muika na youth ila leti na won iwe kuanga lekozia Uganda hii minister wa planning na still ni MP wa Ndenjeru North etwa Emos Lugolohobi wanoe tukabe mabati mana nenga nawa wakuthelezi andu ala abinde mateno kwati so wano mabati we oza thandatu oza mana thandatu mabati mana thandatu athi ukita chocha mbui amana nenga nawa mabati mana nenga nawa serikali wakuthelezi andu ala abinde so wano ukawaida atongo yindu mega ati la mwezi oza mabati mana thandatu athi ukita chocha ke cha endo ngae mabati mana thandatu chocha mbui chocha mbui raya mbeo kuna kelele agarata kwitetea mwisho wala yu pressure isiye kwingi ba athi akuanga mabati na yu azende zie matwa abanundu mena uimu mena uimara kodize bali chataje azende zie matwa abanundu mena uimu hizi na pressure ene ndi kwingi ba na yu ebanga hii ene ndio na megito muone anundu pepe adukumia ngio ma serikali ona mama atendekie na mabati na zindu ngio sia kukita nomba kuma kwa ofisi wa prime minister zonde sindiki kila mundu kwetu aike eweka nando netona bagena mundu abuga bandu bahetete ayasia abana ona mana nganye muyo mukulia yusu waiwanda mutongo niwo wakwatwa wezi ayimba nimbana ndakulwa nganga serikali la mbetu ndakulwa nganga anatinya the not you wako ni mheshimiwa wala waivo inwe wazete kiwaza kiu inye na kiti yui ya tena konzotie mabia banundu ona mena uimu haya ndakumbole na ya zamena uimu na onu unagitete chucha mbuina mulimegie uimu elo kuye ayi minister minister wa Uganda ano MP what atazerio ona matulilo ni we mbuisu ona nina agitete no sia community inaweza ukilio kila mundu ngimunengo mbui asiakatenda inenga mutui wake ona kazija nunandikite bauwe ope project open ni bai kumbe thina witu Africa nduthianene imagine mabati mote ya ndo ala matatona kuikukita
Ndikuyendo chambe MP no kazoko kuzongela portfolio ya minister. Ndiyo mama ni wote na mwene ndio ya magi. Tena chu. Tena ukachite chu. Nokona wana nitakonya ngai nitakuuma ngai. Uko ta wala kwenda wakonya ngai kitambi. Uko la kwenda wakonya ngai kitambi. Wanaenda kumuuma. Nundu hii. Yaani wanakanda wanakuoza wanatika